I kublay step ye pi waro ki pralog ki wasnyaw suk o up ye ki kubor ha new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi neg step wapen yap uwi ubru ya ka kurim u ka wapun kon nyaw banai du nei baha ikiat te tons dangi cheki kubor uwi ubru da MT u open yap ya ka kurim yang o ka wapun kon nyaw banai hadin wa da kantaj ko wo e poisa ya o yo thekiat da ong da ki pulit uti ubru dati pertu ya o kam utiles warganju kat wa ka kurim yang o dati pertu ya ka kam ka pria dewi wei kini ki arngut dabia ki haka arphausan trik yang benai wasan yang usnem arhaja arphawi wei de ya cho ya dat ki manipor mandamu ai kiat uti ukurim ko kam waman kate uti ubru dakit ki ya o chajel haka tu kasngi tho ding upayu chanrang yang kate kekenthai uwa datip kam unares ganju uwa chong wasa hahaza ribak daong u wa uti ukurim kapayu u dadi kiat uman kasngi wei mendamu aju da bom da cho uya kate kapayu u wei du nei da wam MUE poisa ko ya o hakatu kasngi Thursday da dat uka wei daksi uka haradang hadu wa ya ko da ong cho cho u hadin wadayo ya ka YouTube ki police team haya khmat u officer in charge u Rohit Kumar dalai ki chakati ka chnong wajia kamte we da pha ki le ya imet yap yong kati ka kanthai wo le pandep ya ka postmortem cha ka chhatra sadar hospital utileshwar da yut unaite ithau mars in dep open yap ya ka kurim u tang wa hadi naite ki pulit da tho ki ya o we da yo ki le wo kem ya o we da register case ki percha ya o da ong da u Kumar te du kini don he ki wakwa open snyaw chapi neg step yi khubor da boys wakut e khuble ye phi wro snyaw ba hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yi khubor wathme he kiten pnar khuble chibon sngi wasu ko kmeni phi wa ro